first of all, sure. Mamenchia Kura, Opemsuo, Mamenchia King Solomon, Sure. Mamenchia the king among kings, Mamenchia Bema, and yet Ashanti region Kwan Udu Menu, Opemsuo, Bema Udi Asante Maini na. Oh, UK, oh, London, oh, US, oh, baby, Biara. As long as we are seeing, oh, Mars, Jupiter, baby, ye penny back on. Sure. Bianyam Yesrano, and then Yansa Bibri, which me dear Santi Mayinim. Aman Puntuo, Aman Kabum, Ama Yonko Do, Aba Santimem. Or you be a Yebekan once a ma de Betchia. Sure. Kasi ye kan connect. Nano One na him for the na ban crime. Me say, DC one a crab. Sure. Ose kopie mu wo London na brofo yi obobie bi omonum amamre na yefesi Sure. ahini Opemsuo, amane yefesi Ni hu krada. abrofo say the enviable king Sure. na memfa akwenye iso ensre nyame nhira nyame ahoden nyame tumi ni nyansa emano Sure. nyame ento ne kwanem Amen. se ne be ya yenzo yemba no enye so mo beba be kan mo beba be hu na hini no se ne be ya omo so omo maba no metimi akachro Sure. oni nana hema be chia no Sure. chia omo ni na omo adaroma ena ija ya be pie mu ha Ope original ana Ope baby a yeka say there is leadership obi biara ofi Ashanti region bia whether we are Ashanti no nya Ashanti no onim die ewa Ashanti memo nkabom ni odo ye pie say ye ba be ye bibia obi biara ba ana ye fe Sure. Ubia the support ba. and that is what we call leadership. Leadership anyame ishira ne de esa oye mane pron nipa nti Yes. ti se nyumri anachiame ye de tu nenim so tie ya Sure. say o man na ne hu se ne nana no ye da na se Sure. any kwan a o lidi ye de ko ye da na se ye bompae ma no Sure. dani na na mensan so enchia mo eja hanom na ye the Ashanti earpiece na tete no na ye ogongon bita ye ba be bodoru a ogongon bita na ye Ebo. si no e Opemsuo. e ogongon bita Sure. Opemsuo, ejuma mo bo edie Ashanti man ni na edi mu ho adanse in kran edi mu ho adanse Wow. kuma ye friend is bono afo ni na edi mu ho adanse Opemsuo, because mu ko echi papa esi amano ne for so mpese mu tie nsema ekosu wo fia Aya. no Aya. omu YouTube omu bibia no Aya. ena mo pemso Sure. because mu na mo de nsema
esi wo fie ebro mo na mo nhye kala Dabi ele kan say de tie na pepe say de tie na wo te akonwa wi so obi tu wan ade na o ko a be fu ase ho aba no to be run na asa wo nyumonyam set na bezu sure. na wo te say Opemsuo. o kan pain e di pain esi pain sure nti say aba ha yesu ye ba be kan pain no ano nti wo ne wapamfo ni na no so da mo ase ni juma pa mo bo sure mo tiefu so da ni no mu fidie ne e wo ha say e trotro mu say e taxi mu say uber mu bebia ubefe bia force line mami fuel line toast Opemsuo. baby bebia line do mo be bia race course wa na fidie ne da sure e kire ejuma pa mo bo asante man su ta mochi monko so a boy sai ejuma den bochi fo no so nyame hiro mo na me en sra business oboye bia nyame sire mo maw amen ne man nye kese se na da ni de ni na ombe sorry na omo Opemsuo. man omo asundwie mu omo odomu no wetimi e de omo fidie no akoso ato ha sure ansana me ba yer na mudi nkomo bi nkomo mudi na ede me mfa me ho enwura nkomo no ba bibi kakra me pese me kana say bet power minister ene de ba yer okay minister ene cookie bet power bye wow I've said it a couple of times sports minister honorable Mustafa Yusuf ene ko tam bet power premier league okay sponsorship no ono ko tam ye Elma okay oh nice Biggie what we Minted wow minted oh me that mean has me there jama boampa na wow pa say ewie blaster match na say in the league to aboampa so bi amoa muntimi fa bi ma wam montran to ba bi ma no what na free next week ko e be ho adwuma na Premier League no you won't say issues PO first of all infrastructure the na kufu ado e ba be mo na astrotef na emiensa pe e Ghana na Opemsuo. astrotef and now me no kasi astrotef a e wo Ghana na e bro 150 and ya commission yeah commission ebi so commission it's still a work in progress ye gusu a commission me kura me area me ba bi am we mo commission ye bi wo ho a nche be commission ye be commission kura nsa na ya to aba that say you see need na say you won't say the talents are the grassroots there's a need for us to build the talent from the grassroots. First of all, I just want to identify talent. Sure. Now nature talent and sana talent need me Opemsuo. why can say na obi nya so mfaso infrastructure so ebano stadiums me no ni na beji etum say Kumasi Sports Stadium has gone through phases of redevelopment and rehabilitation or renovation. Ye a work in progress. Ye because why ye could see Imra Kumasi Sports Stadium ebeba be ye krabehwe. And now me no kasi what what say we ye the BBA friend the new Baba Yara experience. The new Baba Yara Opemsuo. Yes, started on with Ghana and Angola games. Okay. Fititama AC Stadium 2008. A renovated stadium standard. At the ball AFCON 2008. Yeah, number seats. Okay. The new Baba Yara experience. Uto ticket unim say me kokot na ha. Unim gate ube rem. Ena sadi ni na be pepae ni ye the two baby. Me no ka say obi obekoko piem wo Baba Yara. Opemsuo. SD bia be hu say
ejuma kesi akoso. Okay. All the seats have been renumbered. Wow. You renumber seats no. Send a easy access, easy flow of funds. Sure. And now, yasa any security agencies needing common. See, there will be an outer perimeter. Outer perimeter. Okay. And my own bar medu gate no so answer. There will be an outer perimeter. Okay. Where bar from that outer perimeter no. Opemsuo. Okay. Into obi oni ticket bia Ben ho kra, ben gate ho kra. To kwan no send Yes. Amano ni na sane send be ya omo be wura within the inner perimeter. Even to the Heroes Park side na. Omo ya check omo wie. Yes, omo kro omo tickets. Tickets, okay. Into enya afa na obi ko pre akopɛ ni gate. From that side near check your ticket near scanner near chill baby ya. Okay. The new Baba Yara experience. Yes. Sure. Because it's here be a football need Bruno. Yes, say Trinian sesa. Asan so sesa. Triniano asesa che. Ghana no so. It's like we are moving slowly. Into say we need to find ways to catch up. That is why the digitalization no. Yeah, the ibem. Obi obeka us digitalization ye bia nipa no ontimi ntukwan ontimi kwan ntukwan nipa kro no ontimi ntukwan ompempuntu ompe o mine kan ko Opemsuo. Inti there are also surprise entertainment arrangements via yaye. Oh, as I tell you, some do stadium mobile 9 one up. Me say e bet chese bi. Some do all 9. E bet chese bi. Because me am pese bi bia be fam kon. Kaniva. Na me e be sisi wo ho no. O twen am obi a be ka kire wa. E say o nya guy. Because obi ha who say no. There are certain players or moba. Obi ti se kudu se si abi obe fe bi a young girls na se kudu oga bi aminim no ne boy no ne boy no wa wari kudus ba kudus nim no enti one to ticket na mana obi beto ama no hwe ye ma me no me ya be pele mu sure that golden boy ene edinya omo yesu ye di kudus mo na acheche ye ho kafo no into who the kudus na che Mrs. Anna who the tina hot train na menche wo the e kwajao e kwajao the kind na na say no bi enim no website no cry ye creative website o person to ticket do na obitimi akọ going forward even to come and park at the Heroes Park no cry there will be a special access as a author. You're being introduced in because Senipa any bedje so beba boy, you need to create a conducive environment. Yeah. We are creating the environment ebe encourage a man for ebe ma so ye penio uye bebuno ana uye abofra ubenya sa the motivation no obenya ho keka no etimi akọ stadium akọ match sure so we are creating an atmosphere that is why anything your friend the new Baba Yara experience there ebe ye kra behwe Opemsuo. say ye kra behwe so a Opemsuo the mode after discussion beba sure by no feeling no and yet that say that be wo na wa hu no feely sure ga huta Ghana ma inti Opemsuo. say na dani de ni na ye ba ni de kotodwegu fo ni de yensa eda eto nsayem ni esra tanteman se na dani de ni man ye fe no Thursday
yawadeya omo sambra na omo mayen true history when anytime be a bebo match Baba Yara Sports Stadium me ya me catch a man for enye players on the shakus ana enye players na mayen kunumdi the 12 player supporters no now no ye Central African Republic ye be hwa na pine se no mate Africa no ma sabe say na de na ye Opemsuo nanso yesu frɛ nyame esu frɛ na nanomo omo beje sure omo beje ye ma after game no de amanfo to see park na so hu pa because that enije na Opemsuo game no after game no e ba e na e serious sure na isi so pite ye kakra ma e ma wiemu ye de krom ye de ba bia na amanfo na me pes undi na utega nene na me hu pa me oja me gba bi na kura amanfo na me na me ne nanam me nya no nanam me srewa paki me no na babom me no na pie bom obi enim se me pemba ma ware me na me ne me ho kafo ne nam me no tega na nam me hu mbiem me hu me oja mi so ni moja mi so ni eni asem no me no na Yara Stadium ye be kana chire ba be ka enti mesremo a ticket no de e da form sure there are two ways to purchase the tickets through the short code *711 hash yeah and now say obeko ghanastadium.com 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 hu ticket no wo okay ya upe bia ticket no be chiro stadium no be ya upe so tena o click wo so a na the price na ma okay because you see no ya advance ya advance no edi impuntu obeba oh okay me try see an me hu ghanastadium.com yes Ghana Angola na buy tickets ewo ho uremu a obe yes oh okay what's the stadium stadium na bie kama pa o to ticket wa brochi asani e to oh yeah na say kotokode e omokobo yi ndina wa select be bia be sa wotena na say kwame anani makwa ye very say Ghana versus Central African Republic akwa bia to 20 Ghana ticket or the better VIP 20 Ghana ticket when you come from gidi or the VIP so panyin bi o no say asmesi na so take it him na mtoma a obi to 20 Ghana na ede na the VIP o say boss we dey fache me am ko popular stand ansa na okọ popular stand etu to 20 na wo dey akotena say no the experience na e be no o ba omo no be direct obi bia obefa and I say no more segment areas no traffic no ebeba down kakra okay because cars ain't mean ko only accreditation cars ain't mean penetrate certain areas me ba o jama enti ubie ni say na o select ba bia ansa na buy seat na ba yes so say we popular stadium na da ho no just like say na broche ya no you select be bia be sa wotena enti ba bia ba bia be sa wotena enti no say na aye bes ma senka obetimi a capture me e o face ase enti ubia say ne beba say na brochire to take so enti umia so a ebe highlight ba bia o pesa wotena no yes ba bia wato no uze ba mia ba bia akoda green enti se ba ne sa no a o yes wo to a o ma kire wo say ba bia buy seat uze okay ba bia ho no yato enti se me pesa me to a ase buy seat ma select e wa ase ya ba bia o pena na wato enti we enti ono mo cry better seats no okay be bia o pesa wotena wow no vesi we dey come pa obigi enti we no enti wo kwa wo say numbers no kra no ye say no ebobo ase ho enti no enya patapa say dey me wo popular stand chichiram de be ko VIP da bi enti because of we no auto ticket cry and there na
yawada wonya emergency ne ekase obra brekum bra akra ana bra bebia wotimi true way na wotimi ton ticket ne mo bi okay because the tickets are numbered there will be no duplication wow ana adene so no yenya education kakra we say eba say na o select abigi is say umi asro ha e green the tickets are numbered and colored we say so ni green aha no eye center line and yellow no nti aha no eye red okay nti green ne chere say scoreboard no okay area no okay so ana red no enso ye aha amokom yeah so nti uba hana uba nche hana pochi amakom side no uba nche hana VIP area no enso ni oh nice a nice initiative pa and we the my there we there nini na for ana o selecting so a prizes ne ba se ma wo yes so be a open no okay no what to not say GhanaStadium.com yes GhanaStadium.com and I say star 711 late tickets nina star 711 hash no opa ebe show amount baby a wo so about na wa okay what you say ebe show the amount it no enu nti na edi ni mienu aba no eti e bia na hwe na bigi nse se do maye no no echemu o esoro ho yeah any asio for instance ope center line ho na we na ya chem sei no dia ha no esoro ha no eye soro ho no na line na dem ne ya asio no oh nice jama we die mabom ho mo yeah star 711 hash na say GhanaStadium.com me menya anka youth bia o de bia me fan say beburu bia onyusu